Abusia mame ma wo akwaba emfambra kasafidie so. Na nnei mi bisa se die ne beba. Na aso etumi kwaje na aso sika. Na ebre so ise odi sika ibe ma na aso ne back no. Ada ne ma so twen. Sa asem ya make yera bebia bepie mu ase ya. Okura na aso draw so mu anya asem ketwa. Na ne nsem a oka nyina ene se aso no age ne sika. Na ompeso betua enti omomwa no. No nji ni sika back eno ne na ne nante sie nyina ene sa asemi omonyi ni sika ma ne back enye sa de kwan yode na aso ne befa so no enye kwan ketwa kwa ene tese ne na aso ne ni enje ho no mpese obefo betu sa na mo no nti insura FM4 emwa no omonyi ni sika ma no eno nti kame ho ni enko hwe video ne mra ni ehu kwan a asomua efa so a na so esika be kan nsa ama ode na efa sa kwan we so mum yenko ni yenko hwe video no embra bibia fine aska tona siye kakra ase ne wu sister yi ne mami ase wani ajibi ani jebi aba mu ana meboa all right asome no ode be die ye no bo ne tofa na yenko bacho asome de ba ne say mami akosioni ne ba akua ma oni so kakra awode meka na macho ma mo fa mami na mami de ba due ma sam bon san kan sika okay now so mo de ka say 9 million bacho okay mami woni no bacho oya ode yin onya mshe but woni no you na kete say so onya mshe na woni mo no bacho e friend say de akua o say odi akua te akua no ogboni de akua ni bacho na mami so bacho de akosia na hwe mo nim kakra mami akosia ni bacho yo mami ni kan mra wo ho wudi ni akosia nyantachiwa emu akwaba na pom to say enu aye wa Francisca bae na sem nyina ne say woni oba so obedi pa obebobra na fe korea se ma titiri wo o ka se wo kwaje bosia bi 92.4 million na kwaje sika ni wi a wo de na de bebre no ore ni mo afo no ama afi wo se o ko high dan eno so 7 million wo damu enam se o plumber ne kora no o yale na funa hono na ni ahono saa edan no ama Emma dan ni sika ne 7 million unya mu 2 million wada ma unchire mu ne sen bacho chire mu ne sen abaya yo me de o ya maase so oni mi am de mi wase no maase pa wase no Francisca amankwa me ba be me ma ogai ne mana bacho da wase ni na mbisa o se wo de no o se nya ohwe no mama me ba ho wase no Mami se nase ne mama ka kire ne friend ase na mehwe so obeje so a ase wafia ase wafia mama to akomo no so e pa cha o maase no kire se me ba be ma okode afia ne maame wo okay ho de how to say afia pepa famu ho na so ka sa ho ayi no enu maame ma won ni nyira wanje ekotwa ekopai nwia okay enu okoye to kwa no to fa no ene ni maame nyina atifi ento mban kwa no ko ampa me ko enso na mban na yero no a oni ni tifi enu samum mpacho ene ni maame nyina ne papa nyina no mo ho won pagos oh okay okay enti beso so me kwa no mo jema wa tu no mnya na tifi Wada ma na yire no no ne te se na yire no ne te eda edan ba ku no aduane mani di me ba be ma me ba pani na yire no ena ne ma me ne papa nyina so ho enti me di be me kwa je mbisa mkwa so ambo mama ne se mba be me bani me so mba no se enti na mde bae no si ho mama na mama so se ende na no so ne ba no ona na esa suni asuni ko utu ko chia obai mame ko chia oba na mame ne papa nyina ha okay o no aduane meedi no so mu fiti kurom ha nti sakura no be ware ne dia opene so nti ka me kura me kwa mfa na ko am si o madi timidi na nsa na nsa no na ono mo na dada ba no mo nyina na ono odane dam kwa na so me dam ko sere ba bi mame dan to ne be man na da
nti jere ya jo wo ya ma obabi am wotena eno no ni okunu no ye ni so anya no ade ana to ne boyfriend no oba no de say o say say be ma say okay enti ya na medi na ansa na me kra se me ba enti ba mpona ma me san ka me fa ne mra ansa na ko okunu no so aba enti me kra ya me ko no say ne say me ni ka no oba one ne beba okay ampani apa me bai ema o say no so ne betena kumase aputu eja hono no ne wo okay hono no ne tiana o msa ba ti krom won ne e ho na wo ti krom na ho na ma me firi da me fletia me firi bo anka na me tia hono me kun wo okay ma mentin san e kire kakra na ya san beto aso bra wo ba no ekọ ho no na wo ba no ne obi wo ho dada wa ha ansa wo kokoro no makobo bra ana so okoye na brabo ni mu ano de ko hia obe mpato no obi ani okoye ano ko hia no okay eti wo ba no watena kuro ne mu benzie sen okoye wa ncham fansa omutan ba afi eti wan ye ni mu ano odi no di hu no em so okoye na anu hu no me ye boys be me sanse nan obi akofa ne de okay e wo kuro ne mu e wo kuro ne so e se hwehwem ne yumpina hwehwem ne obi ayi ne de tebe me ko na m ko sra no na m ko to no ma me say we de ono so fletia o so friti kuro ne nyina ye kuro ba konti o wale na wo pe enti ka me kwa me fa ne nko na m si yo mate okay enti me no mo tetewa enti me di na nsa afe na nan na me kra se me ko okay enti me kra se me ko na ma me kra se me na afia mara e na be ma ne se me nko no ne beba ampa asam no de wo kan nyina ba bia me de madwene buye bra me kan ye se woni wo ne de ne wo a wo se nye ne hwe ne wo Francisca ma me nkomo wo di se waso ho de so utie ti me wi a me nsa mara ho na me bi sa foforo se ma me akosua wo de no ma me akosua nya ntaji wa wo de no ma se nti ade na ni asase no utwa me ndre evangelist we na me no meka big mama eti we wonya bibi obeka pa na nso we dia ma me no edisi ana eko no pese okoduru na opaki na du muja afi ya to aso ntitu a nkomo no so dimpa cha me kasa me ba no ena o se ne se me nkomo ne beba ena mpa me de he bae nti mbae no nti wo so bae no mo te aputoja kuma se aputoja awono no ne te de wa no mo tena ya no mo sa ba abo ankra nti wo mba abo ankra ni nyina na mo abo ankra na mo so watia to mo ba ho no na chese we no takwa kokon ni ade mama nti de chese nya wo ba bae na frɛ wo bae se wo meye adwuma mpa cha me kan ba yo enti kama wo mo ba abo ankra na ntokwa ntokwa wo na gei ekoye okay to be kra me pansa no wo ko ena okoye to okoye no emu ha me mitimi frɛ no ebisa ho te sei ono so frɛ me bisa msa me so no te sei enti okoye no wa ma no okoni obi woye enti omo woye nde wa anwale na o ma ga no wa anwale boy no ma anwale enti omo te wo enti me wo ha na mbe ka kyerem sante na afia frɛ me o se opeso wo ba na obaba ya chana adwuma ni bie na wo mra ana mso ade oba na ade mane mlai ama o frɛ no bae enti mo ha na akuya yi frɛ me se ma afia bo ana mso yo wa ba se enti oba na mse odinansa bi wa kuya ho ansa no pake ne hema ba me ho watia mandulansa o ansa na meba ade o banana me ba o whole straight mandulansa no me ho ba tia de se oba obe so obe si akuya so no oba so fa ka be si wo de am de minim ti mo ha na oba e santi ma ba na so yo na me so me gin na ne te enti me na tie bibia me ana me todwane me ni di me ba kon homa me ye bibia bi sam na me ana me asew dada ade me ni bi kura wo be kwadwuma be ba no na me fire ba yiro wa mu nri no me finam de ama no ya me jabi mo ba no me di dewe no me jabi o mantem wa nyu 1000 da ama kon homa se ba aduane die mu na ehwe mu no wo no be bresen kosi brebe wo na me fa ne se odi bible so me no tu ho ewo wonchen ti anopa awia enyumere abaya na won kwa adwuma no ofie dia e de kwa adwuma dia de se wa ba enyumere na esi wo okay so bia wan kwa na yekwasiara dia na ya ba kwesi bia di fufuo so na ja ya no agi ababa betina e homa no nko ane da na oda wonche yes no na me nkwala bi na da ba ko entina me ba bi so ha da na okọ enkran na me ma ne ko da ho okay oni ni kunu ne baba ya bi se na ma ne ko ne da sa dan
Okay. Enti menene te ho menene nte bone menene wa na te fa ko saa menene nte bone edi ta mo ko da da mo ho no okọ adwo obo ankra no aba okọ no aba oba no so oba na ye bibia aduane o ensi o je na me de ama no edi da bo ho kora minister me de beto duro no o le ska ho kwa won to na okotwa body te no de atwene sa aso me de aduro de na akan aduro we bi na edi twi ase no minister me de beto bia ono ska kora won to no akoto okotwa body eti no Francisca no akoto so abafudi ka ho enti wo ma na me ska de na matoduro ni bi na enya de enti basa wonu kotwa na se by force zuzu kotwa bi me de bi ntwa bi sam na oba akotwa sankola ni bi na minister kan kora na de be twa o msiam de me twa o msiam de me ntwa bi na akopa dua bi abuare na me Francisca obaba odo body treno na utwa ne sen na ode ye ne sen na abaya pa 20 something century e wo mu na wase ajo feso pa ne wote na wate afafo mu daligali wode se kan tum wam no yi obaba bro ne fie ma hu so bro ana no so wa mu na ode he na ni bi dia Francisca mama toso individual ma me wa menini ni asem menini ni hwe na bosia no de me ka se ma ne besia na me boa me gi 4 million se me de be ma no na ho kire ne na so e deman ena me nya sika ne fa ma no enti time a me ne tia me ko kire ne dan na wo dem me fa se boso de wo di no wo menchen enti dan na me ka te o sa afia dan no kan ya sika ba enti me se me kwa me nya enti etwa 70 cedi me kan no o emua ti da bi me ko foma no pam hweso ofiri bu ankraba o fiante e be se samene ma kosi na msiyo o fa ne ma na okoi na mso me ko ene no anu no se no watu anu no o ankra se no watu anu watu ko hin o tu ko bu ankra we ho na we yon so ka se we mba o konti watu afiri wo sa akoba me ba yi me ba yi ho nchen wo bu ankra like building ti me se ninti o se ninti so wa ntwia me kan wa ntwia so me de me twia na ja wo tu ko ye okay do tu ko ya no so no e fie na me ba ni team no me ba wo se ni team na hwa na no so sa akotana ye e de no wo se no pese ko ha boy o ko fa boy bi so mpana boy bi ye dwo be ha da we fie o e de no pese ko o ne gen boy ne twempana na me ba ni empe me ba no ko ba ka kire me tia ho sa de nkina o ba me ne gya no sa akofana na ba ediko ya kwa no onua ya ko na mso wenya hwe nipa de obi aye nipa o se o me ba ho nti o ba no kra me ka chense na afia me kunu nyina friends afia wale o se mai wa yesero na o se debi o nwa ni bi nti me so ma ntwetwe ni bia na ja no anu za o tena me nchen ya de o se no kra o ba ha na ja no akasa na o ko ni bebi ba mo anu ko no o bo ankara wa nyo hwe nti o sa ko ye fie ho na o sa bo ebi ha da o sa ko ne twempra no afie ne ya wo so fie me fie no me kuro me bo ankara me fie no ana Francisca sa ko wono ana se fie sa ko fa be ma do ha da we fie ko ne twempra enti ya na o sa ni ti fie no mu bi o sa ni ti ko ha o bo se Francisca enti ya sa na me ba no na ha me ba no pa na ayi wono so boy no so akwa ha da be na le o se ni oni ni ntunko na otuko ye enti se no na amane da ho ne ka dem de ne ka 4 minutes enti wone abema no a wakofa no no etuko se watu ubabe ho watu ho okay meba mame enko Francisca ati se amiadumu bibi ayebako enso ba mame akan de na wo ka fa ho de wo ka fa ho se o ka se lad benu ana me consumer ankla no boa man klan say man ka chan say me ka chan say be yede e kwana mitwa no e kwana me kwana se me ba ya no ma yede ma bele enti me akotena de bo ankra se me nyada wa me de me akotena ho na ka se wi wate tu ka se wi ye no Tio me pesa me bisa o me pesa me de ba pempem wo me pesa wa wo free wo pem ya pedi sensi what you say any de nokure na e ka asem no eti pesa wa wo free wo pem de o ka wo te wi ya no na o jabi wo mana fe me bisa o ansakwa na makowa danfo yo eti
What the motor? Say you see Mate. What's I said no you na motor na bo. What when this was Mate. Yankoi. Enti kana wo kan. Mami kan. Everybody tire so ne buy. It's a Pepsodent sa. Abaya woni mami panyimu tie. Aye mpana na ne maame. Be ma no kwa woni na jai. Ene watu bata say wo ba be bobra. Wo ye ba tanti waje woni wote. Na sebi nka kura ne panyinti na Pepsodent sa. Enye okura na otobi. Esa no watwi wani no atam se ka ya okodo. No akobu body tire no abebro no na nim de atwuse. Ai ya somo. Boa mbru body tire bi afan twetwemisi. Na na wo ye de mbru body tire bia afan twetwemisi. Sa o ka se mbru body tire twetwemisi no. Kiho no boa. Ba ndekwa ya menu ni se ebre ne sade a me ntobi. Na wo mbru body tire ni bi ntwemisi da. Body tire twetwemisi. Yo, da wani me. Enti la ayi no bosomre so ye no ka jam se light bay na my sister no feel na ka chen se light bay ti no ye de me ntwia ti ndiko na ka chen se light bay na mka se no ka chen se ye 420 to ka chen 420 no na mka se you my de ma ti me twia that time so musical mo msuna sika we de enemy mo na ka chen se anti musical no ho ala ka so wo de nya hwe na de wo betwia nti me ya 420 no 420 say 420 40 CD na 2 CD and I say 420 no na a new CD ni mo ka bo ma say 420 ni say 42 CDs light bill now what if you know into your light bill da sana embaye na light bill ni embaye say echa light bill okay into 42 CDs ni na here dey ala me ka chen santi minister here dey e wo me ho enti me de me chia na ka chen me say o de anya show de obechia teminya scanner na here dey me da ma na kan so you mate enti that time so na misika na here dey e wo ne ho that time na misika na here dey e wo ne ho no enti me e no ye call night na me ka sister piano ade na ma wutu free fie ho ya light bill ma me na se mo be odi wie ye ne se light bill na osusu se light bill na wo ka ho asem kire wo no e na wo se da se wo be pa ne ma kosi rabasa eno anu na ade koye e ho na mpese o kirem be ba cho enye light bill ntina ma me tu free fie ana na woni ma me ya tena wa ye waje o kama wa fa wo se ba wa yi ni yam na wote na mpo se bi apese wo kwa wan kra no na bi wa na nase na wo fa wo ne makọ wa bra wa mo ma me na mane ma fa me ne ma nyina anko ne ma keto bi na me fae ana me de ko ntina ye ko night no na ma wo se akua no ho na ye ko night no nti ma pagya me ne ma nyina anko preko pese me ye nti achi na mbesa ba de ebe fa ne ma no na me kase me ko tena sister akua de enchen nti ma ntu mfro mu fie o preko pese me ye bai e won de ba bia ma anya de ne se ma mpa obi anya de anko no ankoda na se e hon na ma anya de ma anya de efie na okoko tena mu no na o mpona dada na otifie ne mu bi baba chan not ana o mu fie o no efie wa o mpona no de say ose na me ne bande o say ti no say ti fie ne mu bi okay eti fie na wo say ti mu no wa fa mpona wo say fie wa baba chan fa mpona fie na no di bakoti he anti fie o ti on the not in baby kokla not in baby ko no anti fie na ma me na so anti fie na o say be ma fa no so ti fie obi anti fie obi na la no fie ho anti fie ho ni na te e fie me pacho me tian why me sro am pacho e fie no te na omo be adwuma wo omo ni lampoto adwuma enti no ni nyam ye de e wo fie ho no ya no be fie ho no ba fie ho no ya anti fie ho no mama akusu ankasa mama na oka bibi me pa cha oba ye no ahora no oda o han dan wo ahora no oda enti wo hu wo no okopa dan enti o me de mbese me hunu ne se baby ama wo hu ebe ye me nwanwa kakra ne se baby awo ex boyfriend tie ba ma fufuro wo fie ni mu wa ana woni na line na ane ne twempna woni be ma ni sa woni na na fie ni mu wa ma de ancheda ba cho da bi yanda fie ho me ba ho no anti fie ho ana me no anya dai anda na me da stay kwa ne nchen enti no me no tabante edi nkoma ma so ma kwa akoda say ye da fie ho de no on da fie ho
ana be bi so ho modan so no one omo be ha dan ana omo nyina de no mutim entimi no obi ankoda na wa so ho ene friends adu yen a no provanda wa mu na fe na wa ba wo be bobra ene wa be sere wo boyfriend dada ma me nchen ene wa to firi ma me nchen ene wa sa ba ma me nua o ma me ne ba nchen ese wa ko ba nchen me ba cho de ti a ma me sa ba ho ni se me ba ho nchire mu no na hia me me pa cho me nchire mu dabi nchire mu masema me bisa na mpese nka wo yi ano se se wuni bebe che u bepe de wo de beko wa no nyesa na aba ye ma me yaje wo na so wono ne wadwuma kwan wa nyesa na okai ini se u pe bebe bebe wo wa ba wa kuma adada nchen ne nchen na ote no asafa boyfriend ufi wa bache onti fi ho anna me pese me kasa ma me mo kwa ba na pom to say na me adoma yo oba yi woni no odi anu no makuma se de ma me sie ma se we susu makuma won afa dada nso so bibi se awon se ma me woni ne we anya o hwe no no woni ne keke ma me awie de boko nye bone yo pacho endra na number ne frame na me nim number ko okay na me phone si charge e kire na me ko hu me so no na me flash and our friend no say Francisca de aba okay na me ni diwa me say na kure na me kire me say de ti na kire ani ye ni ho nti kire mu foforo nti o ye sen ene boten na ye mra ya no pen ye bedru ama pacho asem ni na ne say Francisca me brad ne babu ankra no me ne me bra nyina na ne atifie nti na me ne free me ne nte bone okay nti na o me number me so mo ne number nti o ko ye nyina na o frɛ me eni mi di nkomo o wo ye nyina na o frɛ me ne adem ne kasa na osua adwuma ne ade ti abere bia na me ne di nkomo ti na nse ya wo ya se ne ho kyene ye no na o frɛ me se adwuma na no osua ansa na wo bɛwo no se wo ye no wonya bi na be ma no ne we one na anwale ne ba ne so anyini watena ma ne maame okay nti me ne didi nkomo na bi sanse na se adwuma bɛ no ye na o se wonya adwuma bia o ti fie na me se oba de wo to sa na wonya adwuma sa enye na on pa adwuma bi nye na o se ba bia wo na adwuma bi ani ho na me ka kyense ne ye krombo ankra ho se abrofo na ba ye companies ni ade wo ho nti o mu panipa nti ne o mbra na o be pe bi nye na o se wate nti me ne di ho nkomo kye na wo mma nti ya kire na o ye se wo beba me ne kasa be 2 months kra na o mma nti ya kire na o ye se wo beba nti me kra na me nyi ni se wo beba nti ada o ye se wo ba na me se mate me ho mbra nti me ho na o bae ti obaye no first day no obaye nde okasa okoda mam ho wati ya no oboa midika ne tena da na obekwa na me maame aba me nchen oboa nkra ho okay nti midika ne tena me nchen ewo ye fie ho ansa na kire na me bla ne tata na so one ne besa atena e na so one me bla ne nchen bi first day na me ye ko me ko atia ho no first day ba na ko atia no ma mo atamo mudi kan tena me ho ma me no ko adwuma ho ko pa adwuma ma o ma ye fa e ma o start adwuma no me fi ansana fatia amba ana ye ko e me nya kire ansana me o say hawa da me kire o ka say eni o ba ko na me be na me ka kire o say o bla no fie o si de o si awo ho ana me so be no fie o dia me timi ye de e ma na o so se me ba me wa ko to ma me nche na me so me kra mo ska ho bet ada onka no e ko wachi anu ahwe TV ko e body a minu mienu dise na odi me ko fie na mo ko president am say fu adwuma ne Chinese fu no roba ne bi ene me so na wo so me so tia no asoto no etim so anu ahwe on say ya ma me ma say wo say ma mi kan e bi wo no ma wogi tumbu wo anya ntum wa dan fo so wo ye wo kuma ase wo no kai se da obeduru ye no wo ka so ko ba bi ana aboa wo ba me ho tie so one ho na ni ho na me ba me nya confused what did he asam na o pese on kan o kat se o pese onye enso ne kwa na yesa o kan kwa ni che ni pan se sei ka kire no ba jo mi ntimi ntwa tronto ne so e na asam so de e no kra mi ntimi nka o ba e pa no di ka be na me ho ni e no kra ntimi nka me se de e no kra mi ntimi nka nto ne so ti se ye wo okay ye obi etie sa e na me ne tena ye fi on so me ma me nua mo wo ho ne omu nyina ehun no se me ne wo ho okay me na me ne kwa adwuma mo ho e kopa adwuma ne ma no ye kwa ye kra be ma no oda adwuma na no so ope no boy ne so wo yere one ne yiri nyina na wa adwuma mo ho e na me kire ne se one ne yiri na ho nti won pene nti da me ne kwa ho ba 3 o se 2 me kokra na madamfo ba ko ka me ho me ye 3 e me ne ko ye
one boy ne ko kuro ba ko to aye so efra wan pa me mo ko ye photocopy ne ade ni nyina na me ka ho bi na one boy ne ko ye sa ade to di ka tena me ho obo ankra ho ansa na me bra ne ye so one ne betena ene wo se ne sa ade an won tena ho na me frɛ me ma me se me fia so wo pese oba ne ho na wo se ha ne so one ne betena ho so one ne ntena bi na me misa mama asem no ya da ne kakra obaise odikai ba ne ho ebetena ne nchen asem no nyese tipo enyese ya dada ne yepesi ye hu mu no kure ansa ne ye wi a ye hunu ne ye betimi aya fa ho eti ye dada no ye buturu ne apagya si wo kakra wo se obaise odikai ba ne ho but me kai bibi sasa wo so nko mo so odikai ba wo ansa na wo ba obai ho odi wankasa odi kan abetena ne ho ansa na wo ba wo na won two flat ya no ene wo fa ba ne na ada na umpeso be kan se mi wono kre da me kan say me fede na me bae no sa ta da de no ena me kan say me call on me ne call ho ayi ma mi ba ho am ni nyina ye de call ye enti me firi ho ana me ba ne call ye de ho ko pa adwuma no na ti ho na me firi ko pa adwuma na wonya ya o tate ye no me tell di so na wo me ho na tate adwuma no me na no ho na me start adwuma no me say Thursday na ba ya wonya start adwuma me bi say me say Thursday na ba na anya te ko date ya na ye wonya adwuma no so na wo me ho ansa na wo start adwuma no na me mo ho ansa me start adwuma no na wo te me ho ansa na wo start adwuma na kire me black ass no betra ya so ne na ansa na wo start kan kra so na me ka me ya para se bi contract so a to na ucha na me anti kan kra na me to ho ansa na me ko adwuma da na wo tie ho na wo ko adwuma wo ko adwuma na ma wo wanya adwuma no na wo akua ho na aso wanya adwuma no e na wo ba na so na di pa na sha di na sha ho kakra no na me wa akua wo na me ni akua wo na me wa akua na me wa bo ana afa ba de ne bae eti na wo wa se ni me no wa na me de mo da nyame wo ho ye o ba ya de adwuma me no wa na me de mo da ana mo kan nyame wo ho ana mo ka yo ti yo aka nyame wo mo ba sa mo kan se asa de na me kan nya no kan na se bi ya ka re contract so na se Franska se wo ko akua wansa wo ko maami ho se wo ko maami wansa wo ko akua ho die pa ne hye wanti untimi nka se de esitie ma mi pa ni enu ka asam ba ko wo so ka different one bibi wo wa wo di si ana mi bi nu a mi di si na de na ne mo eno ho asama mo kan se me to no nchen ansa mi nya adwuma no mi fetia na me ba na ye dai mi nu nyina akwa adwuma mu ho ani ha ko pa adwuma no ansa na o ka yem se enko photocopy na ye de ko ka wen ke ya me sa o na so se de ase ho no kakra ma se ha wa ko se de oso omo na aya ma dwi ba ko na mo ka se enye se na asama ni se na se ko o kan se adwuma no ma na wo start adwuma na me bla ne start se wo ha no na wo tuku atia no na bra no ha no kwa be so no so pe so sa ne tena na wose one ne ntena bi ti no kwa no akoye ne se hey da bi no nya beta one ne kasai okay frɛ wono a ne ko dem ne ne ko kasai okay ti ba na wa be bo mama ne se me bla se o person no tena na wo so udo ntimi ne ntena bi na me si nti wo se de o ya wono wo mpe ti uba kwa kwatena mam ho wati nti mi ana mfrɛ mam bra ba ko ni fa no ka ho mi ana mfrɛ mam bo na ma ne se ne ko ntimi ya pe so ba no wo si no wate ne wo mra ti kwatena si ande na wo firi ho e ba djuma no wo anka ko a na wo wo de jano opon adwuma bi anso na wo kwa ma ebi wa na wa fa me ho ebi wa obeba na ebi ama ya aduan maka ba nku bi ama me ade me ba bimba ni ti se de ebi abo kia kasa yanko oba adwuma na se ebi opon a na wa fa me ho ebi oba na ebi ba nku bi kura na maka na ebi aja obeji bi wo na okọ etia etima pacho de ba ye nyina ne se tama na oba adwuma na oba me ho no na adwuma boys bi omo ya aibefuo omo ba ya adwuma ilan port ho eti no omo ti fi ho to afi ho ha no akotena etia o ma me ho ha watia okay eti boys na etia fi no omo nipa ba on de no on ti
ye fie hobby no company na han da mo ti no ono sa boy no omo ye what na dad na nim ti no ono ba boys na ti ye fie ho no ho e be di agoro ene obetena obedi di wo me ho ti obo ya no akoda ti se sa atama na we ye na boy ne hu ne na kasa nso na menim ho hwe ha nti wo hu sa boy no ene ma ne ju tu free me ma me ho wetia e de be sa ba me ho wo boankra nti wo bra nyumra no ne boy ne tete na achi e di nkomo ne otimi tena obe 11 me kura me pon akoda ja no me dai ebu a metupu no abegum na mabie ti se na me bra ne so ahu wone boy ne de no ti me bra ne bu fi se obepra boy no ne yesa no ma me bla ne kasa wo fie ho na se mo kura de wa me ma me pani ba ho fie ho no hu ye na o frɛ me se me kasa nkyere madam fun se de wo ye no o hia no fie ha no be yesa ma problem aba ma na kasa asem me ma me enua pani wonde me ne wo bo ankra fie ho ada na me bla ne bu fie o kasa ye no na me ma me ne frɛ me se me nka nkyere madam fun se de wo ye no ehu o mpese asem bia besi nti wo hia no fie ho ti me ma me ne kasa na me de tu na nim na wo tu frɛ bi nkyɛn no ne boy no ekotena company dan nim sa atam no ankasa nya han ne da to ne boy ne that time that ma kasa sa nim sika ne wo ho na sene ni ho no sa atam na me sika ma na so me first time ma no de amame se me fanto onya bi so so a o de bekwa ko han dan ye sa sika na ebedi me se fa de amame me ka na fa to me na 500 me fanto me ka na so so a me ka cha sa sika na to na ka ta me fanya de me ba cho me di ma sika no me ni ka no ani ko ami akopɛ dan na sana me disika ne ma akopɛ dan 1 year ne 1002 na month 100 cedi 1002 se ma wo de 5 million ma me aka 7 and so na fanto na wunya soso a ya fato na de ma wo me fanya dey 8500 no also 500 no ma ni kasa nyo kasa ya na kasa da bi ya no pekwe de be na adwuma e be ko be ba na refi wodi 4500 ne ma no na osi okobi sada onu nya na ko dan 1 year 1002 500 ni ntimi ha dan nti na so onfanye den chiremu fanto so me so a ma me kasa me pacho sika no me bisa me yakota dan ni ye ana me ka cha say me sika na wa me hu no aka mlekutu bi na boso na ye de aso enti sika se na ye de awa me hu ana wo ka cha me se da ru na se me fa sa 7 million ye de mlanti se boso me so a na me da ba ye de me da ba so so ana me ka cha so yo ma se na me ko yi wo me yi so me fo so ana me sika ne ma o ke me ma wo no ana wo diska ne de ko enti ade chi a me ba bi bisa wo se da da ru na wo se die na ka cha me se dem ba so afi no de o siesim enti di be say you know na e connect na no pa bi me ko fie na ko bisa papa ma me say say ai say kuya ba ha no so this kind da bro na so o sika no de ma no ade chi me ya no so de ade chi no so this kind de e ma no enti sika ne de no na me si na ade chi na office kana nye da ma me be busa na ka che me say ai we this kind de akwa ko ji we de to asie ko ju lo Odo ba ko ju lo ti ka ka tu mo o ma 7 and also ma 5 also ma 7 and ma 5 me ma 7 na me ji 2 film check up I said no one cancer be ba so me cancer no be ba so me cancer no e check computer o be ba so me cancer o ma 700 then na we tue mu 200 and ka Facebook fo nyina ya dance for that's what you said sorry me kan but on so ma 500 so ka me di kama o sen wo de kan me ma o sen me ma o sen kai 5 na de mame me sika se na me de mama ma sa me na me ji 2 million film and na wo ji 2 million film Nyame hu wate nyame wo hu pa awasa wo sere afa nkyere me aka me ka 7 million aka ta de ka wa so ma 700 ala ji 2 million aka 5 million wo ma 7 million 5 million na ode mame so ode de aka ode bi be so ne de akotwia dan ne ka 5 million na ode mame e wo me ho da ma ni 2 million free wo kan kure ma ni 2 million e wo mi sika na se wo sika na ade mame me no 7 million ma ni 2 million free so 2 million de se ne dan sika wo ka se wo sika na 7 million ana me ka chos ana me ma ta na wo kanu wo ka se enu ye stop money me ka se chop money e ti anu kra de anu wo de dada kra de say dan say 500 na ma na wo me ho na o na de di ko kan ko na o to no kan ko say me say 200 no so na me no na e dan sika na no na dan sika na de ma me
na 200 cedis na e dan na sanya na namde ma na wo de koye wo de koye wo bi sa me no kwa me ne ko kan ma me ka ewiase ho sa wo papa na wagye receipt wo papa na wagye receipt enipa binom ama papa ye kra no kyese ama papa ye ayedin e wo ye manyimu obeboa obi beyi wakomam se ni asomasi de me ye de me boa no no wanya bibia de akura wo afi wakomam na wo boa no no afa no ono wanya advantage e wo sa wo papa na wo ye no so e de kutia no so e work e de tia ama papa ye kra no afunu nipa ama papa ye nipa bebre agya papa ye enam sa suban ni nti na maami a na one ne bate we mpo anye se wo oda so ne neti o oni ne jai na waba na wagye wo se anye hwe kra no ne ba ne ye de etena ye onimwo nipa de ye mpo nipa oho a kire no wagye watena ne nchen a hwekwan a wo de maami fa so sika tesa unyi sika bia fa support maami ya na rere ne morem ekoba eye aduane esansi homa wo bedi ne oye nyina nso wani na wo ye adwuma nso unye sika nso a wantumi ankasem asew ana ama wo de gye 10 cedis bi mpo na ide faka aduane aduane ye ho fa support efie wantumi anyesa na ne ya meja kra se paste kra sa ofia na oba besia akotwa bode eti e de atwitwu se tese omo maka ne de omo asem mfa paste e ya he wo de se niemie yi ne ani titu aso yi e na wo ntumi nto a ne titi bi wo ho tinka ne obetumi a mo nkwala mo nje 2 series bi nkonkoto paste ne titi bi meto ne yin su ne kakra na ma nye sika na waide wakoto akese bi aba na oba besi atumi akwa body eti e de twitwi ne se chisel penny boy chese enrabafo ya abaidie ohu omopa omo na mabonte a utumi se erabe kra de chese obi okra wo hwe na beka so ntampo wo hwe na beka se sebe etande takronta bi enso be ko fie no na niam a wo ye wo hono na sen obi ko fie pa no na niam a wo ye wo fie na nya asem ketwa Ghana maiwa Ghana youth into obre ye be ye nie de na ye are sisi anya Ghana fo bi ma na Ghana fo mun sorry o sisi anya Ghana fo bi ma na de na ye youth ye anamo ben e na ye tui yemfa obuo ema obi mpo obie ni ho ma na asemfa ye youth yi ho emfa ne ho se ne oye na ekoyi o se nkoyi o ono de nia ono na koma kire no ne ope no e no no eye obi nya opapa se ya na hye ne awudi tua neka enne wa betena ho no mo kan se maame na agye usika wode wo kanti wo je wa ade sho wo aduane otoma wudi ye Ube fie adwuma beba no wa ye aduane obi abrewa no wa ye aduane esi ho se ababa wa bra na fa be podwe na wo so abesi wo no wa bedi ka usika kodi ni hompo enka efempo se enka anyim wo sa ono mpo na busa ka wo se wa na afu akomam na enka wo de ama no se maame me ba ha se wa hye me yie wo ye mi se bibia me he bia de mame nti wo de ji we fa to ho ka efe Awusia nipa ya de osaye o nipa binum sei e ka ho na ama nipa sisi a na ebi mo nye adoye no so obi kra boa o kra na nipa obeka kye se medase eno kra na ye de medase a ye ntoye te se medase a ye nto no obi kan na ye nija adai
we de ya abroso ye too much na nyenso esa obi ye wo papa ene na se wan show se wani aso ne oye ma wo na next time enya de a wo hia mo obeboa wo se nipa ne nyo nipa oye o nyamesuro ewo ni mu pa osuro nyame na onfa asem nhye ni mu a ebe ye den pa so be san aboa wo nti mo me fa sade asasem we mo me fa nto ye tirim ye fa afutuo ewo obi boa wa ye nyi ni boni aye awasa wo show se ne wa ya ma wo eso wani sempo eyensuo kekekra no sama wo nom ya wa save your life wa ye bi e de ama wo mama ye ma ye ni nso ade obi ya de ma ye ya ye ma ye ni nso ni ye show se ne wa ye no eso mbo e de ma ye abusuamu me fa we antu ye kotokuom na abre bia no so bia de ma ye yen ka me daase yen show ani so na afoforo ebekoso aboa ya bra ye hia moa me ma me kasa anya tintin aha ana me de besi me gidi se wafa ofutuo me soma fa me de na me de besi ya sei no fa wo comment no eto comment section honom e fa ma me aha emergency Ghana TV ma renfi so be like no wa share no wa subscribe e de ama me midin no nana akosia adepa se wo hia me e wo abonten na wo frɛ me nana akosia meje wo so no mama wo tu dasa nenso ye besanso ehia se mantime nka bi ma abusia ma try to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute. We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.